فرمو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دبن فإن اللہ يعجله لصاحبه في الحیات قبل الممات دبن ہمیں قربور گنا ہمیں گو قیام تک دو سزا مگر یہ مولد موج ودنو یہ مالس ماج نافرمانی کر ہمیں ساچو مرن بھوٹی پروردگار دنیا سزا دیون مالس ماجہ ہندس نافرمانس چھو مرن بھوٹی سزا دیون دنیا من زاج پاک حضرتی میں چھس دپن میانہ تائیدارا تیل ما گویتی صبح چھ جوان یور نیرن تو کال جن چھ واپسی یون یہ چھوا اما دل ما میون جوان مسما دی گمت یہ ما نیرن گری مالس ماجہ ہند اجازت بغیر اما ماسن مول تو موج تنہا ترومت کاش تمن تہ ون ہے تمن تہ ون ہے اہن حظ ونیک تہ کت پٲٹھۍ دوٚپُن ول ول بہٕ ونے میانہِ جوانا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یویا وول گژھن کوی طورس پٮ۪ٹھ پروردگار کائنات سۭتۍ کلام کرنہِ باپتھ اکہِ دۄہ درٛاو گرِ ییٚلہِ پکان پکان گوٚو پروردگار کائناتن فرمونس اے موسیٰ کلیم اللہ تعالیٰ وٕچھِتھ پک اے موسیٰ کلیم اللہ تعالیٰ وجد پاک میانہ پروردگار کائنات آج میں یوت کال گو چین ست کوئی دورس بیڑی ون آج دامت نیزاون تا وجد پاک این داب لگی یا این کھند لگی این پتھر لائنی اے میانہ خدایا الکشیم ونن بابا ولا بو موسیٰ کلیم اللہ سکنیرن کوئی دورس پہ ڈوزک یون منش کلام کرنی چسی دپن کرے موج کس کرم خدای سوال مگر اے موسیٰ سب موج درائینا دنیا من تیم والدہ محترمہ کرینا انتقال وی ماشی کا دیوا دیون وول وی ماشی کا دعا کرن وول تویشی پروردگاری کائنات فرماون آزنا یل کریو سکنیرن والدہ محترمہ اسی دعا کرن تو سلامتو سکیوت وادن وی مرودی کا دعا کرن وول تویشی پروردگاری کائنات فرماون وچتج پکن یا گئی پیغمبرن کات میانی جوان میانی بزرگار میانی جوانا چکتا تومد اسلام ناو چکتا تومد دین ناو میانی جوان ہاں میانی بزرگار عطا فرمو میانی کائنات اکتائیدارن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دپن رضا ربی ریدل والیر اگر بولت موج رجو سے روجا شیزاج پاک حضرت اللہ وسخطور ربی سخط الوالیر اگر آئیوئی موت موئی ناراض ہوزی زنجی میں جو ناراض خدا خدای سن رسول مگلیونا سورے ڈونٹ پیونا سرسی مگلیونا سورے یم صبح تی ژٹنو موج باغ کال تی ژٹنو موج باغ نچوز برزنی اور کا نچوز دروازی کا تراون نچوز اوی برزنی کا نچوز برزگاری کا اما کیوں نہ کیا نہ مگر میون کائنات نبی فرماون اگر میں ایسے والدہ محترمہ بلاگا خوفتن نماز موج کریم آلو آمینہ بد تراوہا خوفتن نماز دیپ کرہا ماجن جس آل وصلہ بیک چٹی فرموی رسولی کریمن صلی اللہ علیہ وسلم چٹی فرموی علماء کرام فرموی اگر نفل نماز آزک پڑھن موج کری آلو نفل تراوٹی ماج لگ بلائی ماج دب موجی بن کیا جی بنن نفل نماز تراوٹی ماجی جس آل وصل جواب مگر میانی جوان میانی بزرگی وہیں کس دور اسمت تراو سے نظرہ اما یہ مول دو مول کوتا
کوتا خار و ذلیل یوان کرن اما یہ مول دمول کوتا رسوا یوان کرن اما یہ مول دمول کوتا آو تن تنہا دراؤن اما یہ مول امستماع کن ساتیم ناورت زائیانے یاد پیون اما میں یہ بچوات نایاو اما یہ میں ڈاکٹر بنو انجینر بنو فلاسفر بنو مگر تو چنے میں بچس جانے کھورن تلابی گزن امیشن فکری درن اما پانا چویوت ووتک اما چکم واتوک یت کمالس اما یہ درج کم جتوی اللہ اکبر میں نو جوانو میں نو بزرگو میں نو تجو عزیزو اوی فرمو بے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دبنو میں نو صحابو پروردگاری کائنات اناچو واریان لوکن واپس آئی فرموک میں مجھ اکثر مستورات جہنم اس زیادہ لانتان استعمال مگر میں ان نبی پاک فرمامن صلی اللہ علیہ وسلم فرموک دو واریان لوکا جتم یمن پر پروردگاری کائنات چو لانت سوزن انا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو پر مگر یجمزا ونیا کوئی انسان انا میں نبی سکوس دو پر ملعونون من اکے والدہی ہو جوانا ہدا بزرگا سجاتے خیال کائناتک نبی فرماون صلی اللہ علیہ وسلم نپون یمو مزاق چو اکسو انسان یمیس پر پروردگاری کائنات چلانت سوزن انا داج نبی سکوس دپون سکو مالس ماج ہن نا فرمان کہتا وہی جدید میں رسول کریم تو ونیو حس یمیس لعنت سوز زائدی پاکی حضرتی یمیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمیس آج خدای صلی لعنت ملعون من اکا والدائی یہ مولت موج ترو امیس لعنت برسن از درباری زائدی پاکی حضرتی اللہ وہی کت لگن امس نے بات خواجہ مہدی چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی یمنین بارس مدومت مینو جوانو اوہ اس پرانل بزرگل ونن یم بزرگل دبن حدا جو گرد دبنو سزا کر خانے کا بستواب مگر یم بزرگل جل دبن اشا باشو کانشن دل ما شد بجاون ایسا پرین بزرگ من خواجہ مہدی چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی یمی شروعدار ونو سہری یمی شروعدار مگر دور پیٹاو سائلاق کیا دامت عناجت دبن پیر میانی کردو قبول یہ کردو تنول یہ کھیدو یہ کردو نوش خواجہ مہدی چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی یمو رٹ لوگو کھون کون سا بیٹی یا پھر چرولدار مگر یا پھر لوگ کھون سوئی دعوا بس مریدو موونا قدو بکسانی پیر سوری آگو پدوئی ناو تے سرولدار تے آسو نفلی رول تامد دبنا حدا والا مین مریدو باو سرولدار اتناشون کاشک آنا دل گیا پھر رایت روز دبنا سروز دریا پھٹ اتا حقو کفار ادا کرید مگر اگر آکاش غون دل پھٹ تیمی کفار حقو قیام تکیز دوستان تیادا شہری سبحان اللہ سبحان اللہ تم روزدری ہاں روزدری ہون دوہا پھوٹ مگر اتھا کو کفار ایمی کھا کفار دیت ایشو نفلی روز کفار حقوز دیت مگر یاوز قیامت سویل کھون چون ہیت اگر امسن دل پھجاو ایمی کفار حقون قیام تکیز دوستامت ادا کریت اللہ 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 ہدایا گو تملو کر ہون دل یہ مگر دیاسن یم ہمسائی دیاسن ہدا میانی جوانو ولین ہندام دیون والو ولا میانی تماویائی کرام تماویش گارن ہن دل تی رجن مگر چی چود مولیس ماجن دلی پھرومت ہدا سکوزو سات واجی یم دو تی مولیس ماجن دل سنبالک
حداس خصوصات میں جوانا میں بزرگا یم دو یہ پنن تو مول چرائی گچی یاد آتو میں جوانا باشے کوئی گن روزن کمو بیٹ 50 کلومیٹر دوری پہ ڈال بلاؤن مگر جوان نہ کرم بوئی یہ پیڑ پھون ہائی سب نولادن دوپن مولانا سب میں کیا بابو چاہنی دن یم یوٹیوب پر والدین انہوں بیان تلاز جدد سیاغ بیانا حدا میں دو ملکہ پروائی جن حدا امسی والدین سنجا چاہیے شوب میں نبی پاکنا پربو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوپن اینی سنجا چاہیے شوب مول موج کریم رائے چھو زائد پاک حضرتی رائے چھو زائد پاک حضرتی